Kecamatan Nambrak diraih oleh Desa Desa.
memberikan penghargaan. Anjing kodong ada banget. Selamat kami ucapkan. Kami persilakan untuk pemotretnya untuk ke depan. Berkenan. A few moments later. Lur. Kemana sih lu? Baik deh anjing. Baik deh ya, ini tentara harus hitam anjing. Lu rasa leklong gitu tuh, Ur. Ya itu. Biar nggak semudun enak deh. Lur. Kesan kesana lu. Kesan kesana ya kumaha Teri. Aing itu bisa naik. Sum-sum beak. Beak ini sedarak klok anjing kali pulang anjing. Ini ka ditu keur naon? Mobil kolbun. Balik aing nikre jeung bolak-balik ke mau roda. Jeung ogoh-ogoh naleun. Yang bedug jeung lodong. Bedug jeung lodong wah lipung. Ogoh-ogoh. Biasa kieu nah. Kedodeuh teuing. Sepi kieu. Teuing nya malin merdeka anjing mah dijajah aing ya. Tuh, guys. Tuh ngadagoan itu tuh. Tuh. Batok ogoh-ogoh si anjing ku aing urang rajin tuh anjing. Kanto aing. Aduh, anjing. Rem tangan. Cakrana eta tuh. Kowe nyangeyeng. Capek sih lagi goblok. Nyangeyeng. Balik deui mal guys. Guys. Om, aya nu tinggalin deui cenah om. Balik deui mal. Mana boleh jadi. Ayo balik dia. Itu tino. Gacan hancur ya tur. Jalan raya ya anjing potong jalan dah. Anjing kowe. Rem tangan. Huru hara kepanikan. Oke, ikatnya naon mah gaya nyeri sirah. Di Jampang. Tuh angin baper angin kali alas ya baper euy. Dijajah deh mereka. Dijajah sa. Ya pakai sorangan bagus. Oke saudara-saudara, bersama kami lah Mr. Tip Jaya balikeun
Ay ini kan nelobaan nih ngabring ari balikan ya saletikan ya kumaha tadi. Biasalah. Ah. Ngali. Balik sabaraha. Anjing, rujit. Ding, aing ngeplog ya. Ah, mereka. Hari ini puluh-puluh jalma geura ari balik meni benang ka itu. Kala guys, kala umpat lah. Eta kopra, parkiran kopra. Masuk. Oh, cok bakar kayaknya.